Yes, kanongere nguhereze ikaze nanone kuri YouTube channel. Uyu mwanya rero zikaba zabyaye amahari hagati ya Nsabimana Aimable na Lion Sport. Uyu ni myugariro rwose w'ikipe y'igihugu Amavubi ndetse akagaruka hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda akaba na myugariro w'ikipe ya Lion Sport. Uyu nguyu rero aca ku ruhande rw'ibumoso kuri kabiri rwose niho akina mu ikipe ya Lion Sport ndetse n'ikipe y'igihugu Amavubi. Uyu musore we wakibaza byagenze gute ku buryo arimo avuga ngo ashobora kuba agiye guhagarika imikino wiwe mu ikipe ya Lion Sport ku buryo atazongera kuyigaragaramo bitewe n'uburyo batarimo bamuhereza amafaranga yiwe. Reka twinjire mu kiganiro twaguteguriye. Myugariro wa Lion Sport Nsabimana Aimable yanze gukora imyitozo kubera umwenda wa miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda aberewemo n'iyi kipe, ikaba iteganya kumwandikira imumenyesha umwanzuro w'ibyo yasabye. Nsabimana amaze umwaka asinyiye Lion Sport amasezerano y'imyaka 2 rwose yagombaga guhabwa miliyoni 15 cy'ikiguzi ikipe yari yemeye kumutangaho. Icyo gihe uyu mukinnyi yahawe miliyoni 2 ubwo yari akimara kuva mu ikipe yararimo akinira z'amafaranga y'u Rwanda, gusa hasigaramo izindi miliyoni 13 yijejwe ko azazihabwa nyuma y'umukino wahuje Lion Sport ndetse na APR FC kuri stade Amahoro. Uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yahise yerekeza mu mikino yo gushaka itike ya CHAN 2024 yahuje u Rwanda na Sudani y'Epfo, agenda rwose ikibazo cye kidakemutse. Urumva yuko yagiye atanezerewe habe na gatoya bitewe nuko iyi kipe yari arimo akinira yagiye itamwishyuye amafaranga yari amurimo. Ubwo rero yari mu ikipe y'igihugu Amavubi yahawe miliyoni 8 ziyongera ku zindi 2 yari yahawe. Urumva neza yuko ubwo ngubwo bari bamusigayemo umwenda wa miliyoni 5. Izi miliyoni 5 rero akaba atarimo azibona, ari kwibaza uburyo biri buze kugenda, ariko we ntiyemera iki cyemezo kuko yari yarasabye ko umwenda wose ikipe imurimo igomba guhita ushiramo agahabwa amafaranga yose ahitamo. Bityo ngicyo rero byatumye uyu mukinnyi wacu ahagarika imyitozo mu ikipe ya Lion Sport. Si uguhagarika imyitozo gusa, akazi gusa, ahubwo yahise anandikira ubuyobozi abumenyesha yuko umwanzuro we no kubw'ubutegetsi bigomba gukora uko bushoboye bakamuhereza amafaranga yiwe hakiri kare. Natagira igikorwa rero murabyumva namwe ibikurikiraho nuko rwose uyu mukinnyi wacu Aimable yamaze kurahira yuko ashobora kuba agiye kuva mu ikipe ya Lion Sport bitewe n'umwanzuro we ubwiwe yamaze gufata, kubera yuko ntabwo bari kubahiriza amasezerano bagiranye mbere yuko yinjira mu iyi kipe ya Lion Sport. Ngira mwabyumvishe dutangira ikiganiro ubwo yavaga mu ikipe yararimo, byari byanzuwe neza yuko uyu mukinnyi azahabwa miliyoni 15 akava mu ikipe yararimo ahawe miliyoni 2 gusa z'amafaranga y'u Rwanda, yijejwe yuko andi azahita yahabwa yagerayo rwose andi ntibayamuhe. Ubwo ikipe y'Amavubi yari igiye gukina ejo bundi nibwo yahawe izindi miliyoni 8 zikaba 10, bityo ngicyo hagasigaramo miliyoni 5 ariko akaba atarimo azibona. Ubuyobozi bwa Lion Sport rero biteganyijwe ko bwandikiye uyu mukinnyi wacu bumusubiza ku butumwa yabugeneye cyangwa se yabugejejeho, ndetse nuko yakongera agakomeza akazi bushingiye ku buhanga uyu musore afite, ndetse kandi uyu musore akaba ari umwe rwose mu bafashe iyi kipe ya Lion Sport. Bityo ngicyo rero ubuyobozi bw'iyi kipe y'Igikundiro niyo mpamvu bwifuje kwandika indi baruwa bwose busaba uyu musore wacu Aimable yuko yakomeza akazi mw'iyi kipe ya Lion Sport, ikipe y'Igikundiro, ikipe ikunzwe n'abatari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ikipe ikize kurusha izindi zose. Gikundiro iri ku mwanya wa mbere wa shampiyona y'u Rwanda n'amanota 33 mu mikino 13 imaze gukina. Kuri uyu wa gatandatu rero tariki ya 4 Mutarama 2025 ikaba ifite umukino rwose
byitezwe yuko uri buze kwitabirwa n'abantu batari bakeya hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, umukino uri buze kuyihuza n'ikipe ya Police FC. Reka rero dusoreze ikiganiro cy'uyu munsi aha ngaha dutegereza uyu mukino turebera hamwe uburyo uri buze kugenda. Nanone uracyari kuri Rwanda ni Future, nkubwira ukomeze ugire ibihe byiza n'umwaka mushya muhire. Ciao ciao.